Nevidljiva knižka Puščiť všetko zo ščarivnu paljičku mak ov ediciji, kotru koncom 2013 roku vydalo ruske slovo, transformovala 60. aprila do nezvyčajného umetnického akta, kotri zo sliku, hlasom i ruhom na chvíľku prisutnih povjazal i premostil jazični, državni i všetky druge hranici, cekujúci Nataliji Ribović. Do ozbiljnosti i profesijnosti obdumovanja i pririchtovanja celoho umetnického podnjaca prišvečeli sme še na samim jeho otveranju, gdje prisustvovalo na iste velike číslo naštiviteljoh, među kotrima boli i velji uhljadni kulturni robotniki z žemi i inozemstva. Všetko toto provadzela i velika medijska zainteresovanost. Výstavu, kotra bude tirvac po 17. maj u Austrijskej ambasadi, tvorja 3 tematski celosti postaveni u 3 prostoroh. Centralne mesto zabera nevidljiva knjižka drukovana za specijalnu fotohromatsku farbu, kotra reaguje na slunkovo zarji. Naštivitelje ju stej nahodi možu čitati z UV lampu. U drugim prostore nahodiše audio-vizualna projekcija, kotra nas upoznava z stihami o knjižki na njemeckim jaziku, a u trecim vyloženi autorkovo risunki. Na otveranju tej multimedijalne podії naštivitelje mali nahodu prisustvovac i na performansu u kotrim Natalija u ulohi kosmičnej asistentki, simbolu novih generacijoh, postavljala pitanja sučasnomu človekovi. Pa to bi mogla povec, že človek tu služi jagodljem ta forma, provodnik, i kroz tu formu toška prehodzi coveckalj, še vola jeho život, povedzme tak. I toto, co mi doživljujeme, i to še všetko slučuje u ein paar Sekunden Blick, wie Lachmann. Zuerst die Tränen, dann der Schritt. Und dann 360 Grad kommt das Lachen, ist der Tag geschaffen. Ciklus stihov, s kotrima Ribovićova rušela do vyhľadovanja išće jedno tvorčovo polja, nastal po jej slovoh po vracanju z Japonu i privodzenju u koncu tam započatoho projekta pod nazvu 7 zajačata. U hviljkoh zapitanosti, co, jak i kazi dalje, slova buli odbit kotri hljadala, a oni poznješe pretočeni do tej knjižki i to na 3 jazikoh. Jazikoh na kotrih Ribovićova bešeduje, tvori i rozdumuje, na njemeckim, srpskim i ruskim. Toto trojazične prepljetanje mogloše čuti i pod čas performansa. Kada sam otvorila usta, Zwei meiner liebsten und besten Freunde aus dem Amt haben mich wegen der Nathalie angerufen und es ist kein Zufall und jetzt habe ich die Ehre, dass Sie gerade hier in Ihrer Heimat dann auftreten, wenn ich hier in Sankt bin und ich freue mich sehr, dass jetzt unser Kulturforum mit Zauberstaub erfüllt ist. Von baš šťastliví, že sme stúpili u kontakt pored našich 2 prijateljov, kotri naša zajednički i kotri isto u tote oblasti robja. I on isto preporučali da máme tu krasnu saradnju i on baš spodzakovni šťastliví, že máme tu krasnu saradnju. Že Ribovićova pravdiva univerzalna ambasadorka umetnosti, ali i promoter ruske kulturi, potvrdzali do njedavni redaktor Maka i toho vydanja Boris Varga. Apsolutno думам, že Natalija naiste na jednim visokim urovnju predstavila sebe, svoje vydanje, a istočasno i jedno vydanje, kotre na ruskim jaziku i kotre teraz dobilo jedan urovenj švetovi i na jedan univerzalni. Polne nam šercov, bo sme šitski tak seli vidic i seme vidic rusku kulturu, jak šestričku šitskih kulturov rovnopravnu. A Natalija nas bar z nje spodzivala, nje znali sme do jaké pripovetky uchodzíme na iste, všetko zadumala jeden performans, vodzela nas pred svoju pripovetku i boli sme čas jej pripovetky i milo nam, že sme to boli. Či ti je milo, že si uključila i ruski jazik do celog projekta? Ja ne znam či možem povez milo,
ali ja думам, že je esencijalne i že je tu i to. Výstavu stejná hodina ščíveli dr. Thomas Elzenzo z Njemecke, direktor H2 Centra za súčasnú umetnosť u Augsburgu. On už veľmi roky provádzi robotu Natalii Ribović. Mi še stretli, bo on še stretnul z moju umetnošću, bo poznal, kad sam aplicirala za Kunstförder Preis, to znači za nagradu Roda Augsburga, da dišem on pešira stretnul z moju robotu i on ju provadzi dzečnje i jomu bar zljem bitno da ma tot kontinuitet i da vidzi jak še to šitsko dalje pospiši, rozvije i on na to te povedzme vrsti avanturi, abo povedzme to te vrsti provadzenja to te roboti. У ноці музею, котра ще отрима 17 маja, Natalija Ribović ще раз повтори свой перформанс «Пробовanje», котре ще пробує пробоваc. Зощим ще і закончи тота мультимедіялна подія, котра, наздавамеше, у велих поруша keď nie rozumenje, već holjem rozdumovanja. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Dramský memoriál Petra Rizniča ďadi sobotu 12. apríla uriadovo zavarli hostci zo Republiky Slovackej. Kladzanský národný teater Kľud zo svoju predstavu Chujava Now. Toho roku my bavíme takú satirickú komédiu, to še volá, že Chujava Now, tak jak Apokalypsa Now, tá Chujava Now, bo Chujava to je taký fiktívny valal, že všetko je pláno, všetko pijú, nič nechceš im robiť, za to vydumal taký slovenský písateľ Jonáš Záborský, tiež to bolo tak, že on dumal tým Prešov, taký valal pri Prešove, že on bol jak farár, hej, jak pán otec bol. No a on napísal o tým valále, ako taký, jak výšmech toho, napísal Chujavu. 2 dní v Chujave, čo volá toto literárny text, próza to jest. No a my sme zrobili také jak pokračovanie tej prózy, volá sa to, že Chujava Now, čiže Chujava teraz. No a my chceme tým poukázať z toho, že jak še to tie ľudia, co boli takedy z 18. storočia, jak oni še čujú a jak, co robia teraz. Také je to satirická komédia na súčasnosť aj na slováčskej, ale dúmam sebe, že i všadzi, hej, že tam je také komunálne, politické. My sa mocno tešíme na to, že môžeme prísť k vám Rusnákom, zahrať našu hru, za to, že tu je veľa Rusnákov a máme spoločný jazyk. A pre nás je to, dalo by sa povedať, ísť jak u svojim bratom. Pretože vy Slováci, staré aj my sme Slováci, Rusnáci, no takže my sa mocno tešíme, keď môžeme ísť tu do vás. Veľmi sa nám to páči, je tu veľmi dobrá atmosféra, sú to perfektní diváci, dobrí, dokážu sa zabaviť na tých našich hroch, ktoré vlastne sú autorské, hej, nie sú od nikoho prebraté, sú naše vlastné a nám sa veľmi dobre baví, keď aj diváci sa šmejú a keď sa na tom bavia, čiže pre nás je vlastne odmenou ten potlesk na záver a nielen na záver, ale aj počas celej hry, keď nám zatľapkajú vtedy, kedy by mali, hej, a nám sa to dobre baví. Kladzanský národný teater už 3. rok nastúpa na smotri dramskej dielnosti Rusnacoch u Srbiji. Ich predstavy memoriálska publika vše provádzi zo úvahu i oduševijom. Impresívne. Baš milé. Toto što mi počela predstava. Hej, môžem povedať, že som bardzo zadovoľný. Memoriál, ktorý še od 5. po 12. apríl odvíval na bini veľkej sály Keresturského doma kultúry, generálno patreno prešol u znaku našmianej masky zo zastavoch, ktorí krašeli jeho hlavný úchod. Preciznejšie prešol u znaku komedii i to satíry i grotesky, ktorú toho roku, jak po porady patračom predstavili i 3 keresturské predstavy, i 1 subotická, i novosadská, ale i hostujúci predstavy zo Republiky Chorvátskej i Slováckej.
Jedini dramu u pravim smislu odbavili treci hostci tohoročného memorialu, mladi zos teatru Stevan Sremac zos Červinki. У Жирокамі у Вербаше Общинська управа за інспекційні роботи порушує акцію явного ушорювання городу і населених местах. У раміках tej акції розчісуюше дзиві депонії на території цілої общини. U Verbaše na periferiji, jak to i zo zakonom predpisane, nahodziše veljka horodska deponija na kotruše odrucuje šmece zo Verbasu i naseljenih mestoh. Komunalni kamioni virucuju šmece každi dzenj, a u naseljenih mestoh rasti žnjovo. Ali i popri toho veljenje sovisnih raždanje rucaju šmece na zabranjeni povrhnosci. Najalarmatnjejša dziva deponija prave u Kocure. Jest. Na Novom selu keď ide, na skranici desno i tam jest. A videli ste jak to vypatra? I co domace, to krašnje za jeden valov? Tam što se smeće odpadi, svinji, crknuti, odpadi, smeće i tako. A co domace, že to treba tam rucati? Nie. Modlim ľudov, valala, Kocúra, všetkých, i dobrých, i zlých, i jak da poviem, da nerozrucujú po valali i da nerozrucujú všade. Naj se prijavlja na mesnú zajednicu, tak keď sme hodní, my pomožeme všetkým, kompletnom celým valalu, uginúca, keď majú, da nerucajú všade, to horšie po naš, što djeci, po nas. A nie trebalo bi šmece rucati všade. Nažal, mušam povedať, že za čas Sovitu mesej zajednici, ktorý vodzela jedna ekipa, gdje boli ja, deponije ešte nespomínali. Znači, deponije sve boli čisti, ušoreni, bilo tih, ktorí boli zlobni i zavidni i hovorili, že kjelio to košta čistenje i tak dalje, jer smo preverivali, to koštalo isto teljo kjelio u Keresturi i u drugih stredkoh, gdje še deponija čisti. Nažalj, ostatnji 6 roki opštinska vlast nje vidvoji ani teljope, nježe bi kod curcom holjem šmece ušorela. Znači, nježe bi nam pošorili to tu drahu, która bi trebala už davno biti pošorena, bo jest projekat za to tu drahu od 24. roku, która vozi teraz sprem kanalu, a od kanalu vozi sprem Zmajeva i teraz už tu še vekša frekvencija transportu i saobraćaju. Znači, njed ani to da še porobi, ali njed ani da še pošori deponija. Ja dom, že to coška co nje treba, že bi kod curci cerpeli, dom, že nova vlast, keďže da iste coška žada, perše, že bi smo holim šmece očistili. Tam máme 7-meterovú drahu, ktorá znabud zavarta i zo 4-5 meteri šmecom, nemož ani prejsť do Hotara, a na to bok kod curci majú okolo 3200 hektari svoje žemi. Spozorjujeme, že znimki kotri teraz u Vicice znjemirjujuci. Znjati su u marcu prave u Kocure na Valalskej deponiji. Pronašli smo jednu svinju. Prinašli sme jednu švinju, kotra je mala veća jak 300 kg, co na šitski zastaralo, a prinašli sme i zahinute prašačko bez šunko, co dodatno briguje. Postavljaše pitanje, gdje to ti šunke zakončaju? Problem glavne seoske deponije je velika Problem glavne valalske deponije to velike količestvo animalnog komunalnog otpadu, jak i neuslovne viljivanje za cisternog kotri čistka septični doljini. Filkovo za animalni otpad i fekaliji za cisternog gledame da jaki sistemsko rješenje, pretože to predstavlja žridlo operacije horotoh, a co se dotika komunalnog otpadu, inspekcija okonči porjadnu kontrolu, čih raždanje i privredni subjekti maju dostatočno opremni za rusanje šmeca, tak
takže nebudeme rješovať len poštitky, ali i pričini toho problema. Mašine su već na terenu. Mašiny už na terénu. Už sme še dohovorili so zmestnými zajednicami, že budeme edukovať národ. Bo evidentné, že hraždanie u našej obštiny nie je edukovanie. Skloníme zahynutí životiní s pomocou speciálnych kontejnerov alebo napravíme kontrakt so spotrebníctvami, ktorí prerabiajú také odrutky. Budeme robiť na tým, že by še raz alebo dva raz týždňovo oni vynošeli zo naseljených mest v našej obštini. Definitívno toto musíme ozbiljno pochopiť. Známe zo sredstva javného informovanja, že u dojedných opštinoch, jak su to Beče i Sremska Mitrovica, také odrutky zakončovali na stolje hraždanov. Prichádza teplejšie dni, vysoké temperatúry, to ozbiljne i nešmeme ho zanecpať. My pozberáme šmece zo skantoch, kontejnerov i mechoch, bo máme obaviazku toto robiť. 2 raz mešačno vynošíme i rošlinské odrutky a to robíme bezplatno. Odkladanje odpadu to veliki i dlugoročni problem u šitskih naseljenih mestoh našoj opštini, a tež tak i u Kocure. Na teritoriji našej mesnej zajednici odredzeni 2 lokaciji za odkladanje odpadu, tak volana glavna deponija i deponija za odkladanje budovateljnog odpadu. Međutim, popri tih 2 deponiju, nažalj, s času nača zjavio še i tak volani dzivi deponiji i u Valalje i u Hotare, dzekujući se po jednim njesovisnim hraždanom. Čišćenje deponije u Kocure započate, včera porobena deponija budovateljnog odpadu i toto čas su planu za oželjovanje. Očistena jedna vekša deponija u Partizanskej ulici i rozpočati roboti na tak volane glavne deponije. Tu okreme máme problem s komunalnim odpadom uhynulých životinjoh i odpadom zo septičkih jamoh. Za nažalj, za teraz nie postoji sistemske rješenje za tu fajtu odpadu, koje bi bilo prilapljujuce za šitskih hraždanoh. Roboti še predlože tih dnjoh, a roboti vyvodzi javne komunalne podprijemstvo standard za finansijnu potrimovku lokalnej samoupravi. U Verbaše odpad z naseljenih mestoh odnošiše na deponiju, kotra pred 35 rokami odredzena ljemjak do časove rješenja i iščevše njema dozvolu za hasnovanje. Pravda, že še nahodzi na periferiji, ali je mušiše napraviti šaki uhod, bo nje drampi, taket kamioni uhodza, a pada dišć, a tedi bars šljiske. Mušiše napraviti visoka ograda, bo ke duje vitor, meščki i šmece ljeca na šitski boki, ta problem maju vlasniki poljo kotri kolo deponiji, vari Ratko Đurđevac, predsjedatelj ekologijnog ruhu Verbas. Smatramo da je lokalna uprava sadašnja vlast... Dumam, že terašnja vlast, lokalna samouprava, rušala u dobrim naprijame, a je teraz problem penjež, bo každe čišćenje deponijah vymáha veľo sredstva. Za čišćenje deponijah opština Verbas vidvoji vecejak milion dinari. Novčane kazne za lica koje se zateknu u prekršenju. Penježnikari za osobi kotri potupja zakon, kotri rusaju šmece na dzivi deponiji, za fizične osobi od 3 po 6 tisjači, a za pravne osobi od 10 po 100 tisjači dinari. Tako i pri deponiji nahodziše Begej, kotri prima vodu zoz njezagadzenoho Veljkohobačkog kanalu. Ona še hasnuje za navodnjavanje poljo, kotri u vlasnictve poljoprivrednog podprijemstva Sava Kovačević. To tiš problem, bo voda zljata zoz deponijoh odhodzi do žemi, hvaral Ratko Đurđevac. Građani nisu dovoljno informisani šta im je... Građani nie informovani, že je svojim všetko na rozpolahanju, že lokalna samouprava už davno počala zberať z obisoch plastičných fľaší a građani ih iščevšie rozaju. Plastični fľaši vonka na vysokých temperatúroch vypušťujú škodlivú substancu bisfanol, kotri škodljivi za žem i za podzemni vodi. Išće jedan veliki problem prisutni u naseljenih mestoh opštini Verbas, a to vypuščovanje fekalijog zo septičnih doljinoh. Javne komunalne podprijemstvo standard za to tu namenu ma ljem jedan kamion zo cisternu. Kad su septičke jame... Keď slovo o septičnih doljinoh, tu stan tiš haotični. Ľudia angažovali privatne osoby, ktorým čisto doljini i toti fekaliji virusujú do poľoh i begeľoch bez dopušćenja. Teraz standard organizovalo robotu u 2 zmenoh i mi otpad zo septičnih doljinoh vypušćujeme do kanalizaciji, za razliku od privatnikov, ktorí ho vypušćujú do poľoh, taše miša zo podzemnými vodami. Tu i država rigorozna. Odličatevni i privatni osobi, ktorí nemajú pravo ukončovať toto robotu i vypušćovať fekaliji na mesto, ktoré za to nie predviđene, ali i osobi, kotri angažovali privatnika, abo pre nižši ceni, abo pre da su druge.
Imali smo pritužbe da nismo... Mi mali privarki, že nemáme dosť cisterny, ale teraz sme organizovali robotu do 2 zmenok. Musím nahlásiť, že še hraždanie muša edukovať i naučiť, že by svoje komunálne obovязки placeli, že by komunálne podprijemstvo postiglo kvalitet usluhov, hraždanie muša platiť jeho usluhy. На жаль, то в Шаді культура новшого часу у шицьким нашим поднеблю і нашому окруженню не цешíme ще з тим, а všelijak, že by nahlášiť, že to by všelijak trebalo da ruša od osobného rozdumania kolo toho, okreme familijného i okreme menší deti, že by to prevžali dobrý obyčaj svojich rodičov, alebo svojich starateljoch, i všelijak, že tak počinujúci u malým i od malého familiji može očakovati, že bi voljim časom nadžila kultura rozumanja, že bi še ambijent ekološki bol co prilapljivši, podnošljivši i pocešujući. Však za teraz, nažal, všetky sme všetkové také, jak je v Šadzi. Država može išće vše dorobiti zakon o rucanju šmeca. Ze muši napraviti takvu fajtu pred pisanjom i kari, kotri bi mali džistvo. To znači, že še kari muša dzeše zraz zmocnic, že bi ljudze ani nje podumali rucat šmece tam, gdje nje dopušćene. Ali je paralelno s tim država muši obezpečiti i pravilne za zberovanje od rutkoh. Rozviti državi rišeli tot problem zoz reciklažu, selekciju otpadu, sklo, plastika, paper, roštinski odrutki. To može i u naših štretkoh, kad ljudze ukažu dobru dzeku i sovis u životnomu štretku. Gledate paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Jadnja šatva u polnim rozmahu. Na vojvođanskih poljoh na každym kročaju traktori i vypatra, jak keď by všetky odrazu vyšli porobiť toto vážnu robotu. Co to te jary bude sešac? Po soju, kukuricu i žito, ja ne žejem nič veci. Keľo máte ženy? Ja mám 10 hektari nešto robim u zakup. Ešte plus... 11 hektari zapravo mam i plus kupujem malo, neveljo. Ja teraz jak on zose unuk kesena i kupuje i robi to sve. Soja už posadzena, a teraz leči sa zima, jutre pojete kukuricu. Za to hybridy ste še odlučili? Domašnjim? No, domašnjim, mešanim, všelijaki. Došli probovať do každý, že ktorí budú lepší. Zaviši od roka i od všetkoho. Budeme šac i slonešik i kukuricu. Budeme veće fajti, znači i što dotika slonešiku, budeme verovatno i novosadski dejak i daku ZLG. A co što tiče kukurici, isto budeme i ranši sorti, i srednji, i kasnijši. Voljem ti 4 fajti sigurno. Možda da jedna uspe. A Harja, že toho roku bude suša, rozdumujete o tim da kozoriče pošejete? Možemo za cen 2, že riče da pošujeme, že da njeteljo biljki po hektaru, ta verovatno što budemo dako se vari luftovec i vozduhu i takže verovatno bi u suši bi ljepše to godzelo biljkom, kukurici na primjer, abo i slonešniku normalno. Kukuricu sam sadal je 3 dni teraz. Už pukla, ali je išlo gliboko. Keľo centimetri? Pa išao sam do 6-7 cm. 6-7 cm. A preridzali ste sklop, pretože še očekuje suša? Не превидел. Я доста дал агротехнические меры. У реji sam rucal. Ja rucal ja po jutru rahujem. Kolo 300 kg. Znači kombinovano sam robio. Već se i u reji sam rucal 200 kg u reji, 100 kg je to 15. To dost, to bude već dobro. Ja raz nje rucal jedan rok, pa sam za šerpom to vyrubal, teraz 2 roky, keď bilo. Tak za statok. Ne vyrucala čutku. A tam, gde sam primenil to šitsko, već bilo kukurici. Ta rahujem, že hođi bude suša. Trebalo bi da bude. Ja isto sadzim jak iz kore. Ja rucam veštaku, ta dumam, že nje prejdem baš podlo. Vi kasnujete novosadski hybridi? Šitski. Baš sam toho roku namišal za šitski, bo mal sam da spred 2-3 rokami, tedy keď to ta suša bola,
Та som mal i novosadski, imao sam zemunpoljski, imao sam dacu od stranih, ta strani mi najljepše prešli. Думам була таку сустейша сетва, але думам najljepše sam prešao z njima. Takže teraz do šitskih pokuzi našo riče šejem, strani sorti gustejše i tako. Każdy rok ekonomski vše Češi, ta pitanje o finansovanju šatvi Češko kerovac. Jak sme še porihtali, šitsko dragšeta, jak sme še porihtali, jak sme mogli. Mali sme kukuricu na lageru, sme predali ta. Kupujeme sve co možeme, pokupovali sme. Daku sam u reju žal na kredit, na razmenu, a semena i otrovito to pokupujeme i naftu za dinarite. Za statku. Za statku. Znači, krediti i pariteti to niče. A nije. Jedino to spas toto, znači predate 2 bujački i rešili ste problem. A vi, starodavni poljoprivrednik, to novši teraz nemaju statok? Nemaju, nije. Teško to navest. Ja, co da vam povem, znači i mlijeka, mlijeka preživljavame, ali od statku, kad trimate statku, znači predate statok, evo vam. Znači za 2 bujački pokrijete šitsko. Znači nje kreditirame še. Ne ideme na kredit. Stvari to moj sin robi, ja užem taki jak na govgovaj. Daco sme keširali, jak še varja, daco bereme i na kredit, a uvidíme, ne možemo šitsko i na kredit, u stvari njesem, bo na kredit to košta verovatno, već jak co u kešu, za suhi penježi, a kjeli smo imali penjež, teli smo loželi, a eto, daco vareme i daco sme i na... A to bankarski kredit? Nije bankarski, to vi poručujeme robu za seme, paritet. A paritet, evo. A nie znam točno nijaki paritet, evo, da vam pojem popravcem. Človek primušený nachodzi še všelijak. Eto, nie znamy i zostama cenami, znači nigda nie mamy takie sigurno, znači jeden rok 20 evra kukurica, drugi rok 15 evra, Slovenšik znaci i sami, že bilo pred rok, 2, 50 dinari, teraz bude možda 27, 8, u pol ceni od toho šitskog, ali eto, nie znamy, že co bude ta, uvidíme. Uložíme, to bude čekati. Kupujem ja već šitsko. Većinom za žito nie baš šitsko, šace vežnjem, odni za šidu, za zadrugi. O hnoj većinom šitsko kupim, to. Za kukuricu ja nigda nie dlužni nič. Macie prawo na zakup državne žemi za tot statok? Mamy. A žali ste? Žali. Mamy. To redovno obnavljame, to domaćinstvo i dobre to za teraz. Nie mož poveže nie. Jako hasno macie z tej poljoprivredi? Hasno mam, sam co robim, to kad prerahujem penje to ostane, a druge nije ostava nič. Nema. Cena mala, dohadali na lageru kukuricu. Cena si, trebalo mi hnoj kupovati, treba šitsko musel predati. Teraz se malo povećala, hnoj potraksal, ne zna co robiti. Obawania, że te jary szatwa bude Czeszka, sudzacy po naszych sobešednikoch nierealni. Każdy swoje pola za szeje, choć jakie byli niewygodne układania. Zapahli zombuljki u dvore familiji Mučaji z Bačkoho Petrovcu. Pan Pavel i pani Ksenija starajú še o nich zo zveľkú ľubovu, tak jak co i čuvajú svoje malženstvo už dlúže jak 50 roky. Malženska para Mučaji u svojim dlhoročnim zajednickim živoce prešla prez dobre i zle, a toto co ih zatrimalo dlúže jak 5 deceniji vjedno, to mocna vira, ljubav i počitovanje. Pamjatki na mladost i fotografiji zo najkraših podijov u živoce vyvolali ošmihy na jich už pokus zrancavenih tvaroh. Upoznali sme še u Kerestore. Ja robila jak od učiteljka tam, mlada, zakončena, polna elanu. Šitsko mi bolo krasne. Думам, že som aj nechodzela po žemi, ale som lietala. No a prišli do návštevy z Bačkoho Petrovca.
Vunjak vodzel tú delegáciu. No a mne direktor tedajší Kaňuchov zadlúžil, že by som ja podelila to tí deti i učiteľoch, profesoroch po domácnostiach, kde budú bývať, kde budú spať. A tak som rozdumovala, da sa každý dobre čustvuje. Poznala som Kerestur, za každú kapurku som znala, co jest. I za každým zvermi, kto býva. Jeho som dala do jednej familii Kolesarovej. Mne sa zdá, že to tak nebolo. No vidíš. Nebolo tak. Nie. Podľa môjho názoru, oni prišli do Petrovca hrať divadlo, svadebne putovanie bez muža. I ona bola u hlavnej úlohy. Bola veselá, hrála, smiala sa. A keď prišla na tú svadobnú cestu bez muža, ja som bol slobodný a ponúkol som sa. Po divadle, viete? Keď sa to zakončilo, tak som sa ponúkol na besedu. Ona ma prijala, besedovali sme, tak. Ja som už vtedy mal Apenku, to je motorka tá malá. Ponúkol som sa, že prídem do Krstúru, prišiel som do Krstúru, bol som tam, u Kolesárov som spal, myslím si, že je to druhoradé, viete, že to nasledovalo po tomto. Tam som spal, to bol koniec školského roku 1962. No a vecka, že slúčalo to, že my Rusnáci varíme jedla taký jemnejší, doma mne taký štiplavý, alebo horký, alebo neznám ani co, tak on pýtal horkú paprigu. Bože, to už bolo večer, 10 hodín, alebo keľenúce, ja teraz nájdem horkú paprigu, znam, že paprigy jezu, ktoré teraz sa predáva, hej, ale kde je horka, to som neznala. No ale pomohla mi kuchárka, tam blízko bývala pri tým, priniesla som to tú horkú paprigu a dúfam, že som ešte tak dosť energicky ju položila na stol, že nejše páči. No a dúfam, že u tej paprigy horkej bola jakáši moc, sila. Hajde na ju navolám Ľubovi. Mocna sila ljubavi powiązala pani Kseniju i jej supruha 8. septembra davnoho 1962 roku za cali život. Obliekol som si kravatličku, toto fino, a povedal som mojej mačeri. Trošku vápnom obieľ toto podstrešie. Viete, domček bol taký ako Krstúre. Podstrešie, vstup do domu a tak toto reku obieľ. Ale som nepovedal, kde ide. Ani čo idem, ani nič. Lebo som si bál, ak sa rozmyslí, bude zahambený pred materou. Mater som sa, rešpektoval som mater, ale som bol veľmi hamblivý. A hambil som sa aj vlastnej matere. Svadba do poladnja otrimana u ruskim Keresture po celkom ruskih običajoh, a po poladnju tedy mlada malženska para mučaji odhodzi do Bačkoho Petrovcu podzieliť svoje šťastie i zo familiju našoho ruského žeca. Môj badaš to opil a plakal, že som sa ja oženil a on ostal. Plakal. Ich perša zajednická noc nie prešla tak, jak by trebalo, bo še u njej našol i jeden nevolani host. V našej izbe bola starootcovská posteľ, láda, a naplnená sviežou slamou. Slamu sme dali sviežu. A navrhu bola prestrená plachtička, ale domáca, konopná. Viete, nie fajn plachtička nejaká. To bola domáca, konopná, tkaná plachtička.
Keď sme spali, voľa čo v tej slame šuška. Čo teraz sa mi chce aj zahrešiť. V tej slame voľa čo šuška. Mladá sa pýta, že čo to? A ja som sa hneval. Ja vriem, ja to rukou. To ja rukou. Ale s tou slamou prišla aj myš. A tam bola myš. Pod nami bola myš. A tak sa moja žena nestala mamou. Lebo nám myš zavadzala. Ksenija i Pavel postali неодлуга родичі. 1963 року народила ще Олександра, nješka uspішний медицинський роботник у Німецькій, а 5 років пізніше достали і хлопця Павела, котрий своє щастя з фамілією нашов у Братиславі, як декан на фармацевтському факультету. Po dvoročnій роботі у Ruskoj Keresturi, jak prosvitni robotnik, pani Ksenija svoju robotu produžuje u Zecinskej zahradki Pčolka, u mjesec zaosnovala svoju familiju. Perši jak vospitačka, a poznejšie jak direktorka, z tej ustanovi i pošla do penziji. Ja so s decmi slovácky učila, po sluchu, barze melodicky slovácky. Lebo som tedy po rusky rozdumovala a prekladala som na slovácky. A to nie dobre, to nemôžu. Za panom Pavelom stoji dlugoročni uspішний robotni vik. On napisal najveći knjižki za najmladših, vytvorilše jak pisatelj prozi za odrosnutih, direktor i profesor u Slovatskej gimnaziji u Bačkim Petrovcu, novinar, prekladatelj srpske, horvatske, slovenske i ruske literaturi na slovatski jazik. Ja som čítal ruské slovo, zahradku, švetlosť, to som všetko čítal i cerkovný kalendár som čítal. A ešte predtým, ako sme sa my zobrali, prekladal som z rusínskeho jazyka. Chcem vám povedať to. Najlepším spisovateľom básnikom bol Ďurko Laťák. On takú fínu poéziu písal, 10 básní som mu preložil a prekladal som Mikolu Kočiša i pripovedky, i jeho poéziu v knihy My tu nehosti. To som tiež prekladal. A Irinku Hardiovu som prekladal. Pani Ksenija, okrem dlugoročnej roboty so decmi, pisala i poeziju za najmladších na ruskim i slovatskim jeziku. Nješka su obidvoje u zasluženej penziji, ali i dalje aktivni u svojim fahu. Robím všetko po dome, ako som aj robil. Mali sme veľa rúž, tie som všetky vybral, lebo už som nevládal s nimi robiť. No a sedel som za týmto stolíkom, v týchto knihách som sa, hľadal som, čítal som, no a písal som. Všetky roboty sú na nás i doma, ale už думам, že nám to dom še barže rošne, lebo ja nestarčím. On nerošne, on istý, le moje síly slabší, hej. No ale trudzíme še. Велике животно искусство малженской пары Мучаи, их велике закладание и жертвование, żeby отримали своje małżeństwo, prešvečalo nas, že zombulky u ich zahradki budu išće pahnuc veljo roki.